Ninkutabarsya omwizoba lyawe lyona okuryasiiba ngira ntwe bari bwataha engaro bitu kandi nitwashahe egi niho twizira nkaba Ebyamagara okubasa kugira enshonga ezi twaganiraho ahabwa programu egi ey'Ebyamagara ndicho butungi charity kandi omwabazi ogu twatayayisa omushaho wa maino Dr. Amon Mwesigwa okuruga ahabarwaire Smiles Dental Services aha omururembo rwambarra ahifaha omutawuni opposite na Stanbic Bank bitu twaina turebe aha nshonga za mino aha ryaba bine endwara eya Shukaari. Yes, noza kushango ine endwara z'ebintu z'ebikabitaro bimwe na bimwe konko shanga nizikwetengesa obundi okutamwo twani aha nshonga ezikwatena na mino gawe mbwenu munkirize Dr. Mwakire turebe okurwara Shukaari ntimanyisa ngo na mino shigarwara ahabwenche topic niyo yayina ngo tukwateho kati Mwakire tutandikira aho bari munonga umuteganisa program kandi nitwara umugishogu umurundo gwa kandi kusima TV West akugumana mugira kumwatekateka abente bikwatagene n'amagara g'abantu na muno kutwikashonga ezikwata omukano ningashi aburwire bwa mino kureba ngo twashitekatekaho amazina kabutosha ni Amon Mwesigwa kandi Brighter Smiles ningira obwiro butomara kabire ntache yanjura konka nkai n'abaturebera izuba basyamye kabata basya baturikize abature abatandika kutureba abatandika kureba TV maybe nkerizo abature batakoratera programs z'Ebyamagara ni Amon Mwesigwa kandi ndio mushaho wa mino kurga Brighter Smiles Dental Services aho mu rurembo mbara yambwenu twasharamu tugambe abarwaire ba Shukaari na nebizibe bya mino abo kuba ekyatuma twakikuratiriza munonga nkeki no kugira ngo Shukaari ningashi engware ziri nani communicable ziri munize yongera mu bantu bingi munonga kandi obwiro bwingi no shanga ngo umuntu kwakuba hino buriro ubu hine care special yakuba na yetaga kwa kuza kuraguza umukliniki ningwashi no yakubatagira kuraguza ibyo mino byonka konka kwa kuba agire kuraguza munonga so twayenda ngo tukoze bwiro ubu ningasho mu gishogo kwabura abantu abantu abakuba bine Shukaari ningashi bine chronic any other chronic disease kubasa kurebera kana kabo na miringo cye bakubasa care ya mino ibakubani betaga na no kubamurikiza kugira ngo nibizibu cye bakukira kushanga then nano kwabura abashaho batahi bito mu byara bakuba managing kugira ngo umuntu kuyakwija ari kushashe rino agwire Shukaari ningashaine pressure ningashinka mukazi wenda ningashinke geminyeto yitu hariho that group yo kushanga ngo ubwiro bwingi kuba bari mu stage ejo ushanga immunity yabo ningashi amani go mubiri gari nka hasi munonga abakwetaga kuba handling go mungereri special kugira ngo at least ko kumara kumukoraho abasa kukiraje nangwa ko kuba no hiro kukiraje na wano mukoro orebwe ngo tuwata nko kironda cyamana munonga abo kugira ngo baturaho kukira na n'ikindi kugira ngo abandi at least no kureberera kano kabone betaga kongeramo amani mingi munonga kusinga na n'umuntu wabo tosha utarwire ningashi inuburiro bundi so nibyo tukuza kubana tugamba egeshaheji kandi ntuza kuba ntureba nko wabuza habwacyo umuntu wa Shukaari kureka hino kunabura wagamba it's like tugamba mu rwire wa Shukaari ombya mino so ntwaturinka bagambana naha aha mukazi wenda ntwaturinka bagamba ha nahura wajonze mu neminyeto nanye nango banzo tukakaseke nibiza kuba nibikatinga cross hire haba bonkana nabo bona mba bakwataho ningaboro bamwe mbabine okubine kubandi baraguza then nagwanyuma tubone twese beja hari yaba bari abarwire Shukaari ya uwiro bwingi ecyatuma twareta mu umukazi wenda tukataho aba pressure tukatamu eminyeto eminyeto gikwe kuberiyo mu bwiro bwa adolescent stage hino nkabishikino shanga that period eyo kushanga bakutandika periods eyo kushanga omubiri guri muno gugenda omuncuka nyingi munonga so eze ncuka bwiro bwingi kuzikubaho ushanga na n'umukano harimo soft tissues nabo shanga abantu baza ko periods na n'umukano na hateka kuza munka some kind of simple wounds
ninga shi peeling off ya layer some part of the layer ya lining y'akanwa azoshanga during that period ibyo kubikubaho bagera mu busasi hatoshanga hygiene yawo yaba batakubasa kwekirininga je ninga hygiene y'akanwa yaba compromise. Ibyo niyo stage bakukira ku developingiraho oburire bwenje no munonga ni so hati na nabakazi benda nabo shanga ngo immunity yabo nayo negenda ebaro ninga cyendera amani gumbiri gacendera kuga kucendera ushanga ubwiro bakuba bine mwenda hato shanga batandika ku developinga nko kunuka kano ushanga nko mukazi wenda yatandika kugira nka nawe yashanga ingino zaza ko kuzimba haza munko bucafu mu kanwa then kandi kizibu cy'abakazi benda bono kugira ngo ubwirogwe nka bacteria iri kuba ryo mu kanwa yagera nka gum infection kaba excessive bacteria yo negumizamo etaha umushagamaye then kimara kuko mushaga igumizamo penetrating agende attacking a placenta igiye umwana iyo kuba icyo cyawo kikuba cishwekire umwana hati iki weakening kitahamo. So hati ubwegese buri muntu butwereka ngo abakazi bingi abakuzara abana batayikire ninga shikushanga wazara umwana atayikire ninga shikuruga mwenda kina kakwate na n'umukazi ubwo rukushanga yafuna oburirobwe ayinenda. Ekikumanyisa abakuba immunity yabo yaza hansi. Yes. So nabo bamuna naba bashukari. Hatuzabashukari kurunji. Yes, hatukuza mu shukari yo. Sukari naturally it is no bugwiro buri dependent ninga shobuku rugirira aha level ya shukari mu mubiri. There are two types, no types za shukari. Hareri sugar dependent then nananka. So haro kushanga ngo eje sugar dependent ninga shi insulin. So haro kushanga ngo kukuja umuntu yafunanka levels za shukari za tandika kucendera ninga shi zaza yigura munonga. Oshanga ngo umubirogo nguba weekend ninga shini immunity ne cendera amani gumbiri gacendera. So amani gumbiri kuga kucendera hati oshanga buri kicweka cyone kiri mu kanwa cyaba easily attacked. Yego. Then na nekindi kugira ngo abarwaire ba shukari kuba babatandikanise mibazi akibayine nko burwiro bundo mu kanwa ni either ino burwire bwenje no agiranka nkirino rikishasha agera nko kuzimba ninga shinka abscess then ebuzu bweno bwo kugira mu kanwa at that stage wa shukari habwe imibazi riye yakuba namirira kucende kuba ku regulating levels za shukari hato shanga itakora burunja abo kugira ngo yafana secondary infection eri kureto mu kanwa. So shanga ngo at the end of the day hato muntu kugira ngo imibaze riye koreje ayine kumeshwa ngo akanwa ke yakayonjaje yakareberaje ti yafana bugwire bwenje no ti yafana any other infection. So ayine kumeshwa ngo umuntu yajye imibaze ya shukara ayine kumeshwa ngo uburire bwo mu kanwa yagera ki yaburwanisa ko kukubasika nicyo uri kurebera hati nka umuntu ako mu setups zitu abantu abashukari ni babine nka special program aba bandi twana tugera ngo nkiwese sitacari tahate noza yo for cleaning oza yo nko mu rurimo mwaka ubwo ni shukari ayine kuba natandika buri miezi 3 then umushaho amupushing amuteka miezi mukaga then ukiruga miezi mukaga uzamwaka gumwe then hariyo na products ningashi emibazi timibaze je yo kujya unomira konkara ho products hate eziri modified now nanka eziri manufactured now ronka products ezinkire kureba ya basically German type ni baziko ni umuntu najifuna kugira ngo kwakumara kweza mino hati yo ayozo mukana then agire kamumbe bariyo yagumane ne controlling ne yongera gwongere nge nami engero kujongera mani nami no kugongera mani kugira ngo at least nigabasa kurana isoburire bondo buyakubasa kugira ki kutunga ya so kutwana tugamba abantu abashukari na buriye binane gamba they are special groups niyo point ere kuri munonga no kugira ngo those are special groups kandi kujumanya ngo nebizibe binge bakubasa kubane bafuna nka kushanga imibaze takora buje ngo kushanga yafune imibaze bagumane bamuhindura imibaze kuruga ha level je ko kamuteka uko kugumana arga different levels imibaze yemwe takore nije rukora
nikiretwa umwe inabe mpango no kushanga atakureberaje akanwa ke ninga shikushanga ine ko buzibo mundu mukano hatunanisha bangu akanwa katukareberere akomurwire wa shukari. yes hati yaheza kuhika bamushoborere ngo urwire shukari ine ko beno hikiriro mushaho owameino areberere jakanwa kawe then obose gumano rebe kangwe mbaze ya shukari yakoraje kana nakanwa ko kaguma karije hati yakuhika no tandikira nkahi ya hato muri wa shukari kwari kwira first icyo kubanza cyabiyona no kucebera ninga shokora screen yakana yes of course kwari kwija ntubana twenda kumanya sukari yeyemerireta that's number 1 so hata aho ntubanza twamusindika abashaha bakucebera shukari bagira ki bamucebera bakumara kumucebera batwereka shukari ya level ya shukari ni level ninga shini level tumanya either it's normal or it's not hati no ayamangwarwire shukari bakamuhoreza gwe nayine papara konka hatogwijo wanyu bunda roda nanda mucebera mino then you need to know if he has a shukari yes hati ubwiro bwinji yana ija kucebeza ntubasa kumucebera ngabutosha konka yana enda kuraguza umugwiro wa shukari wena yana yayine kuraguza anything cyo kuza gukora umuriro wa shukari uyu no kuba no manya shukari yemerire at that stage that's number 1 so wija oti ntubaza twakubuza oherera kucebeza ya shukari ubwiro bwinje baba shukari abamwe babinena nakana bwa strips bo kuba kwecebera so na ubwiro bwinje nibakira kuba kansoringana bandi babimanya so kimara kumanya levels ezayine next thing omanya adiyambazichi mbazo gwa shukari gwa kumarana go okay so hati ko kumara kurugaho then hati you ascertain ninga shomanya oral health status ye oral health status no kureba kucheckinga engeno tukacheckinga mino tukacheckinga enyamezo mu kanwa tukareba engino buri kimwe cyona tukakubuza nka amachwansi yanafuna enough saliva in the mouth so kubuze bintebe biyona kura wewe nkako kwari kwehurira mu kanwa then okascoring ukamanya that status ya then hati ko kumara kufuna that status hati no funa ojiro hati mweniwe tuza kubana tukorechi hawo hemyeze 3 wowe namena go kusementinga tugasementinga yaine amena go koza tugozya then kurugamba baze yakuba yine umanyo tatu bwabire na mere mbaze tinete niza kumumbazo go gutarategana zo mbazo gwatwire nagera ki nakozesa then umanyango nawaza kumukoraho procedure gatugere nko mugure wa shukari waza kumukurira ino oyine kukozesa amagezi mingi munonga kurangwa at least 1 umukoraho tiwa creating ekironda cyangwa munonga yes kurangwa ati aho kuboro de basukari yagira akarora de baturaho kugera ki kukira so one of the things ebitukora no kujanga one umukoro ukozese as much as kurangwa naho wano ukora taza kironda cyamana yaba kuyo kwihayeri ino wafuno kuwadiha yo mpora taking a time kugira ngo wadiha at least yafana that much trauma then ikindi no kugira ngo kuyakubona nk'ikironda cyangwa kiri open closing immediate after wamara kwamera ino no basa closing ikironda ejo then ko kumara kuclosing then hati depending on birebi wareba hato mubazi ogura base kumwanguhira kugera ki kucira speed then anekindi oyireje mbaze tukuba heji because sometimes we also don't want to give emibaze yo kushanga ngo wampakire emibaze nyingera atantaganye emibaze yatwira nagera ki name so sometimes ne tushara mutubaha emibaze je ndijo nkeje yo kozo mukana eri kubasa kongesereza ari guro go kumera kunga teresto go eje emibaze njije yo kozo mukana netine side effects munonga nkeriye yo kugira ki yo kuza kumera so at the end of the day ejo then no kumanya ngo ayine kubana aja kumurevinga aho obwire ki then nane kindi no kugira ngo at the end of the day nkatwagera that interaction no murwiro gwa shukari na buri kimwe cyona no bori shuwa ngo nayabona akazibukata kace na irukana ikiri rumushaho owamino kugira ngo abari we yagera ki yamukoro because we have seen turebera abantu abinjya bagwire shukari abo mu byarokwe abamwe baza kuraguza bakumanguta ibine shukari by the ushanga yaza kuraguza kuzeri ino then akimara kufuna nkekizibu yija ayangere kukira atwireho no burwire kumara gwire atuza kucebera ushanga umuntu atwira ine shukari atakugera ki
atakuchimanya ya so umwe nicushabangu wabo inenge emyaka umuntu ideally wabo wahise emyaka 40 ashatu n'etaano 40 kweyongera iguru ukabere notandika kuchebeza sukari kumanya nyemerire ab'emyaka because ebi biguriro butwagamba it's basically ni emyaka one of the factors exposure predisposing factors in emyaka kugira ngo wahise emyaka 80 you are likely to develop it so at least at some age no bano okibeza konka hariho n'abantu abato abana bato hata babagizereki was the issues nazo zimwe yes so ati idea ro kuchebera sugar levels nangwa na woine n'abana bato ikabere kiri kirungi wageraki wachebeza sukari ukamanya ngo mwana ogwine sukari ninga atagizereki tayine sukari because that special care that they need nero kutuma twagumana sitekateka ogwa sukari abwa cyari kugeraki abakifita kumuhabura akakoreje abo kuba nyenda kugambira umuntu washukari ko kuba ya developing complication yuwaho kufuna aho kumira mbazo kachiriro musande nasa kutwara meza ashatu that is times 3 yeah nasa kutwara meza ashatu kanabwe out kamyo kugira ngo basa kukira ukirira kimwe boshanga yakira yagumana afuna that recurrence kigaruka at the end of the day ushanga quality of life now hati ko kumara kubo uyu n'uburire especially uburiro butakuruga ekikuma twagamba aha kugira ngo umuntu washukari araguze amino ushanga tine kizibo mu kanwa ntubane tugezeho kugira ngo ubwiro bwaramare ayi n'uburiro bwe yagira beta quality of life ninga shikushanga ngo nubasa kuba uyu n'uburire utura no burire utakwa affecting utine yene stinge cyo kurira mwene uri kura butakuzibira kore mirimo yawe butakuzibira kwija hato butakuzibira gukora buri kintu cyone cyo ture nokora so that's what nicyo tukweta quality of life kugira ngo at least twagezaho kongera ibyo umuntu ari kuba y'uburire ubu ibire biyakumara nabwe atine kizibu cyone kiya developingire twamwongere biro bingi munonga so that's what the quality of life so na dento yindi kugamba ho kugira ngo umuntu arabaraguza mino bamanyeseza si yamino baraguza umwanya mirongo munonga no kugira ngo emyanya iri kwa services zera appropriate nabo no kugira ngo at least twa improving a quality of life y'umuntu wachi waburisha azagure shukari okay yeah because hati ko kushikorecho ushanga ngo ubwo umuntu wakora wagezeho kuchebeza ibintu bakaraguzaje first of all naza kuba nadia no already ne bana ba restricting ahamere so it means hati ko kuba already food emere yene kurya baje restricting abajangu echo takashige hati cyamaza ngo mubiri ni gubana gufuna mineral content never regulated so he nebintu bijimuse by'umubiri gutakuba kutakufuna kandi ko kushanga ngo hati wo ubu gutakufune bijimuse byo kandi hati wayongera mu infection watamo burire wihaka kasigira wihaka kasigira cyamaisa ngo umubiri nunafuwa munonga so at least kutukuba umuntu ko kubareberere jamenoge kwa kuba agizire areberere jamenoge kwa kuba agerizeho cleaning aje na living emyaka mingi munonga atari affected maybe neza kwa some little facts ikiriha uburire bwa mino mu barire bashukari okay because at least that oningera nabo bakimanya kugira ngo batakatekateka ngo umwe ibintu bino bigamba just out of the blue haphazardly now aro research etwirene ba ongoing now ushanga ngo abarire bashukari mostly abarire bashukari hati nabo naza kugamba odateye nyine ne ya kamfokasinga no kushanga ngo ebicweka kinana mukaga hari kikuma abarire bashukari ni bano banuko mukano ego yes then okimara oshanga ebicweka kinana mushanjo arigana bino burire bwengino ninga shwati bikoro gum disease ego burire bwengino so and the problem yo burire bwengino mu bagwire bashukari no kugira ngo ni hateme bazireba kubana bamira koza sukari oshanga etakubasa kubakorera nko yakubira negera ki nebakorera so that means uburiro bwengino bwonka ni contributing nk'abantu nka nshanjo icweka nshanjo arigana
baba forced kuhindura emibazi ya shukari bakubere ne bamera for this disease kurugare veje kuzandijo ahabwo kugira ngo bagizire cyabo abugwiro bwo bakugera ki bakubabira then okugira amino kugira ebyina ati waza kuza kushanga abantu bashikari ushangire ngo almost uceka cyane na mwenda arigana either yaruzingere rino umubwiro bwabiranye shukari ningashi ainamina gene byina mu period ejo ningashi mweno kushanga ko muntu icyo Dr. Ntumayisa ngo abantu bigana bo twatwine abarwaire shukari kutwaza ko bakebera bona twashanga umwe wenka aha abantu 10 no watine burwire wamino gafumukira abandi bona cyenda na mwenda bine hatu kutukuba tukukebera okushanga ngo tukebera umuntu orabwira hamino ningashi kushanga ina mino gafumukira ntubanza twaronda aba bantu abinami abarugere mamino nibanga habarugere mamino abo kugira ngo akafumuka gine byina so hato banza wa recordinga abarugere merino so hati waza kureba baruje bashukari aho uri kuza kushanga diabetes clinic yona ukabuza umuntu ubona urogere mu erino during that period yawe yaberanye mu shukari nuza kushanga winenka almost 99%. Kuko rugaho hati because hati oreba hati turondame nagarwire because hariho itukozesa niho decade kushanga abantu turondame nagagwire turondame nagatarimu hasi tubarame nagari cemented so hati ushanga agubatire cement hati wargaho tuza kureba amina gene byina hati uza kushanga ngo ahari yabo wihama bakwiramino uza kushanga bicho kanka 9 harigana ayine munkeri ndo rimwe gine kina ningashaye na mino mingi gine byina hata churugaho hato baramino agari cement agene mu cement hato shanga ngo ebicho kanka 9 na mushanje namwe harimu amina gineki agatire cement so nikwereka ngo umuntu washukari at some point eza akakura herino ninga inerino rimekina ninga shayina gina gari cement so it means akafunaho that burden yo kushanga ayina mina agwira mina gazireki agarime byine hatana nyenda ngo ubwo murwire washukari ariyo natureba ubundi ataka kushikire ninga takashira mushaho we no wamino konkorode yachimanya ngucine shonga ninga shaka kwateka hango nando kureberera kanwachi hatunanye nango mungambera akareberera atahato gwashitamyomuka yes acho kubanza chabyona ukureberera kanwa ko mugwire wa shukari nangwana niwe bwena nibishona ngena naja ngo mbaba different different ka toothpaste yabo maybe mbezamine mirona kamushanje mu izoba okay let me see ukoza mino buri muntu nayoza mino chabere kiri kironje buri muntu ukoza mino buri kweza kuriya kandi nko kuturanimbaga mbere abantu kugira ngo kwantoza mino titukoza mino kugacyusa kara ngo noenda koza mino gawe gabe extremely white chikubasa ukoza mino ntchendeza ubwire ubwemerere kumara umukano basically no kuchendeza nicyo kugezaho gukora ukora kweza mino wayizo tukurya ngo riyo mbazwa mino nugwijejenda ngebe warya barakakoma bati nabyahwamu ni you see the whole essence of eating no kugira ngo emere izumubire akore mirimo yawe mubiri so ukatugera ngo wagu yatukweza emere umuntu yahwamu ekazo mubire akakora umurimo gwayo no kora rose okay nkaba kubana benda gukora size kikaboneshwa ko that is echo nechishuba it is not factual kugira ngo umubazi gwa mino ni gucyusa naka digestion no kwekutanga kikubaza so na nyine kuba ninyeza na hezantu kurya hati kweza kurya wene kuba noyoza so now abantu abinje mukasheshe nabanza adia breakfast no nayoza mino abona kurya breakfast tutimka tatando ine kweza mino doctor hato koza mino umuntu no yimuka wano mayo noza kurya breakfast ofuna breakfast yawe kuko mara kurya breakfast hato bona kugera ki kuza koza mino hato kuko mara koza mino kamanisa ngo wachendeza ubwiro bwemerere kuza kumara umukana ku rugo mushaza kasheshe kusashamjanje kuko kuza kurya cyamushana
then cyamushana no fasa kufuna ranch konka abo kugira ngo environment yiturumu umuntu nikibasa kumugumera kugira ki kusiba no yoza mina mu rumono ngo abantu kibasa no basa kugira ki kuchikora. So after that then umwazo sapa hato umwazo mukana cyane ngo waza koza mine kinte cyo wanoza kubyame kinte cyo ne kushamba yo gukora no koza mine ubundo byame refresh akakoko takaho umwanya kuzomere muri akakacanca so hataho that ijo niyo brushing and no wakubonere ushike turya hamurwire wa mino amino murwire wa shukari yes no wakuba oyine shukari ngashuti ne shukari ijo niyo no brushing technique. Now eshize kuchira kongera yonka barure ba shukari aho kuba kwari kuja bamasese ngo shangane kagame infection inkachi hariho imibazo yitukubaha iba kugura umunanko mu ibingize cyo kwatugera mu clinic senakaye hati bo ko kushanga ine nkekizibu cyenje no eri week okireba mino amino gegatine mane enjinote ine mane hati ekitukubakorera bo kandi ko kumaranka butosha nkibi hato ko twakoza toothpaste yaho bone tubaha imibazo ye yo koza umukano. Okay, ninjangu Dr. Amon Mwesigwa mwamuhorera kandi yatshobora je uko kubasa kuboneza kanwa kawe uko kubasa kuboneza mino gawe ukabasa kurebeka different kandi je nabandi cyo butungi charity umuhereza program yabereye Ebyamagara nuko twahendera tutyo turebane urwo kubanza rukurataho ubwo ndikushaba ngo mukama turinde twenda tushike turi yabahurire marare kurunji.